Otkad sam progledao, probauljao i počeo da razaznajem slogove ovog najljepšeg srpskog jezika, non stop sam slušao da smo nešto krivi kao narod. I kako sam više rastao, tako je i naša krivica rasla. I zaključio sam da je naša krivica intenzivirana još 1389. u onom boju na Kosovu, kada smo umjesto zemaljskog odabrali nebesko carstvo i kad nismo pred Otomalijama htjeli da spuštimo nemanjićke barjake, spremni da glavu položimo na panj zato što smo se zakleli pravoslavnoj vjeri, Isusu Hristu i našoj crkvi koja nas je držala sve vrijeme. Krivi smo i što smo spasili vladiku Danila u Zetskom selu Srpska sa vješala. Krivi smo i zbog careva Laza, krivi smo zbog barjaka iz prvog i drugog srpskog ustanka, krivi smo zbog Alaj barjaka i krstaš barjaka sa Grahovca, Vučijeg Dola, Fundine, Skadra i Bregalnice. Krivi smo jer smo se suprotstavili Austrougarima na Ceru, Kolubari, Mojkovcu i Kajmakčalanu. Krivi smo jer smo oslobađali Hrvate, Slovence, Makedonce, Bosance i ostale sa kojima smo živjeli u zajedničkoj državi. Krivi smo i zato što su nas bacali u Jadovno, Korićke jame, Kozare, ubijali u Jasenovcu otvarajući koncentracione logore za našu djecu. Krivi smo što su nas uništavali, genocidirali u Pivskim dolama, Velici i na svakom mjestu širom bivše Jugoslavije od 1941. i 1945. godine, uključujući bombardovanje 1941. Podgorice i Beograda i bombardovanje 1944. od strane saveznika, jer kad nas nisu bombardovali nacisti, bombardovali su nas saveznici. Krivi smo i zbog Bratunca, zbog Bljeska, zbog Oluje i zbog Žute kuće i zbog protjeranih i ubijenih preko 500.000 Srba sa prostora bivše SFRJ. Krivi smo zato što nismo dali našu svetu zemlju Kosovo i Metohiju i zbog toga nas je bombardovalo 19 najjačih zemalja svijeta i zbog toga naša djeca doručkuju, ručaju i večeraju uranijum i zbog toga smo prvi po oboljenjima od kancerogenih bolesti u Evropi, u svijetu i u Srbiji i u Crnoj Gori. I koliko su nas ubijali i koliko su nas uništavali, pravo je čudo da je na ovoj kapi zemaljskoj i jedan jedini Srbin živ.